Kublai pi parlok ki bapet yakni ke video lang ba ka YouTube channel ke jonga. Dia kani ka por akwa pan i pi lang ba kani ka video kumno ba pin lap bat kumno ba pin le la daton ki briu ki ba lani don ki YouTubers ki ba tu ya ki content bat ki video na po ka YouTube channel ke jong pi. Tikhnang ban la ban le yakani ka iba pi don kam ban le kadi ban monetize wa ya po ya ka YouTube channel ke jong pi. Klam monetize ke YouTube channel jong pi pinom la ban le yakani. Den nakaleng jonga ngala de ban monetize ya ka channel ke jonga de ngalala ban remove ya kinu ki video kiba upload tu kiba tu na ka channel ke jonga de ka ek badon kamban le ngadon kamban le unu browser badon apo ka phone jonga te nakaleng jonga ngan badon kam do ni Google Chrome ngan type YouTube Studio ngala de type YouTube Studio kanika link ba mi nang kong apo ka screen jonga ngan klik ya katu ngala de klik ya katu mentakin mi kini ki details ki bade pangka YouTube channel ke jonga kin mi long tu par ko tingin klet shwai gitu tingin peja kan ni kidon hakan ni kaliang jong kadiang jong ka screen jong pi ka screen mobile jong pi kan mi kanika symbol ko batho si de pin klik itu symbol batho si da pila de klik na tun symbol batho si boom hang tu kan pen iba apo channel YouTube channel ke jonga ladon batu ya kini content ya kini video ke bang ai kateng ke mobile bat ka juk banta tiuni batu ke video jonga bo lasu upload tu apo ke YouTube channel ke jong u klem da yo jing bit na ngau try ke peni yang ni 100% match kamut ba ulasu upload bet nadu nasdang hadu habakut ke jing rwa ke jonga te uni ba layo arpun yo subscribers but ula upload ya kani video hak arsan tarik Oktober arjar khat khandai kamut nadu mencham snam layo a live for view te nakaliang jonga ngam sutanat mo banle kumni kai ke bang trash to mga kinsi bam suk ki we ngam sutanat te bangam sutanat ngale kumno nga kwa ban pen chano ikani video na pok YouTube channel ke jong u dengan le kumno idon ni square hang ni square box dengan tick itu ndangala de tick hang tu kato this shows the name of the video that use your content ndala de tick hang tu kin sepin yang ni archive request removal but contact channel kemul dang kwa ban contact itu try jokne channel chawit sariang ndre nakaliang jonga ngam kwa ban contact eu nomor ngobun kam dengan le umnungan be direct request removal dengan I request removal kan mi ka ka form ka bang haban pendap to affected party kadai manga myself yang ni relationship to copyright content to required hang tu ngan to owner nomor utrai de manga tin dala dep nang tu pade kin sadon kini ki option bepihak bantik hang ni schedule news ngi ngakwa ban yo notice news ngi ban penjano ikini video te ngan tik lut kini baro khai kini de badon kam ten to signature ngan to kateng la jong barista ya tam dala dep tik hang tu nile ja itai pade hat cerong du jong ka screen syakal yang kamon submit boom tangkat tu ini balakut de tangkat tu kuble sibun kani video ya pi ki bape ya kani video kuble sibun telapi lada pidon gini jing bede bat YouTube channel ke jong pi ngobaban comment support jong kani video ni sia kendu biang kuble good night.